ดำนั่นแหละพาพาเอ็มมุสาปะเทนกระทงใบเฮอามาสันปะเทนเลขาบูกันสินโดโนเมนเฮโซลซาเตบุงซอมลสกีจางซอมละขันจุนอามาหัวจูเทสโลนิกามีหัวสังจุนอพจวินลุงกิปะตะเอ็นทูจสังมันฮิจูฮินาฮิโลฮัมตีเฮตนดิ่งนิเซอินปะเทนเลขาบูอาฮอลจีเวเทนเฮปะเทนมีเตหินมาสังไลเวลาฮิเลมีหัวอินปะเทนทั่วห้องเซเตียงวาฮิเลลุงฮังลุเฮลินกิปะตะเอ็นทูจสังมันอามาวังทุปีเป็นอาบอลจูเพียมตีอันเลฮิจีทุกิเซจูฮินามิโลฮัมไอโลเลดีฮัมดีโลฮัมตีจูพาสเตอร์เอเวนจิลิโซอดองโบวินอามาวังอดอจูเพียมตีอันเลไบเบิลฮีเอฮินเฮทุกิเซจูดีนามดีฮิอัมไอโลเลฮิจูฮินามิโลฮัมตีจูปะเทนเลขบอฮอจีเวติกิมุนเฮइसी बाइबल है एक ही हिल नदियों एक ही पॉड चले एक ही पुई संग नहीं है जेवन बाइबल पंसान तो निला मिठी चुंग संग तो निकल ते अल्ली नेविन है थेम सो के नदिविन कि पाता इन तुकुं की सही नहीं अनंगाय हितिन जल लुंगलुक ता इन अनवेदिविन कहीं देविन है थेसलोनिका थोड़ा नबुंगली चांगसोम नतम चना बिलेव है सोल्सा बोलिन हितिन नसेल सोबिते हो किनेत नबे मिदम हो बंगा नम हो लुंखमा न लो न दिंगुन आई मुमिलते हो थदोल हेलो वा न दिंग कनोम पोय तेन हे आज दुनिया है बाइबल हिची पथेन थु हिन नंग ले के अली अनेव उमलवा हिची मिथि चुंगजांग थु हेटिंग दे sanza tu jana है इनि क्यों लिमखोम दे हेबेन हे आइले tu khat na dong te tu lai Christian te ho chun thi nung thu hi te he hom ti hin heaven he mi him khat chu athi ting le ata sa konin athagao apo do jin chule hi chun mi ahum ki ho pi thin athem thi ti he tu lai ta san lo mi te se lo adi a Christian hon jong ata san khat cho hi tan he ipizinem Ipizia mihim khatso thi ting le thagao za pod do in hichi thagao hing chun mi athem te thi ta san hom te le pathin thu het lo ju ti ka sei do no man he pakai so in hi te na sein medu bung som ni le ni chan som ni le ko chen jesun adon bo din pathin le khabu a thu le pathin tha na het zo sangom lo ji a na hil jiu hi ten he ya chu tu phat don ta hi in the kid de hi wen he ai le thuta chu ya mu di witam thuta chu imu ne diu chu hoi lai ha me ti ai le pathin le kha bo bo he hen he zon som se gi chan som se gi achun thuta chun ama hoi su thengin nang ma thu chu thuta he ten he ya chu thuta imu ne diu chu pathin le kha bo bo he he ai le thinung thu I het them the ne divin pathin mi he bi ten se bam ti het angai Ala question number 1 channel lu te Adam chu ming khat ahong hi do thei linga chu pathenin epithil ni ago khomain semham Bible na don bo so the hijun pokai pathenin tola le se lengan hin mihimain semin mihim na hom te ni sunga chu ama hin na hu hai lu pia hi le mihim chu ming khat ahong hi do tai chu Genesis bung ni chang si ya na mu de heven he mihim khat ahong hi do thei ringa chu pathini ipithil ni gometiam leingan to hinnahu pathin hinnahu chu ahin he hiteni chu pathini ago khoma mihin kanin sim do heti chu he divin ka den he ale aban na char ken hote mihim chu athi ting le itiji hitam question number 2 Bible na don bo saute Leipui chu masanga anahina sa leisina kilekit masang chule thagao zong thagao pi apang pathin hinga kilekit masanga atin he hijlaya ga la do diu chu phemti a hile mi him khat cho thi ting le ata sa chu leisina ki sem he zen leisina kilekinin chule thagao zong thagao pi apang pathin hinga kilekinin he tin he ya chu mi chon pha lang mi chon se yon la thi ting la ta sa chu leise la ki so kenin chule
thagao yong chu thagao pia pang pathi ni na kile ki ni ti chu he din ka din he ala ban na sar ka hite question number 3 mi him athi ting le thagao pathi ni na kile ki chu ipiham mi him khat athi ting le ya chun pathi ni na thagao kile ti he achu ti chu ipiham na vet hi ven he bible en tin sein thagao bia ta sa thi sa hi James bungni chang som ni luguma sen he ale job bung som nil sigi chang thum chun kasunga hai theina hu om lai sen pathian hai theina hu kana hom te ne chi jinge ate ni ching list pawa ve na hale all the while my brain is in me and the spirit of God is in my nostril tin he kasunga hai theina hu om lai sen pathian thagau chu kana hom te ne om me tin he ya chu pathian hi ga kile ki thagau chi phem ti ai le hin na hu hin he ima sadam na hi point hin na hu hin he ama wa het diu kha chu phem te la hi chi hin na hu pa hin sat la da feeling hello the emotional hi chu wa anai point hi ti hin na ki ti ho he anai point hi ti chu in su min lo divin ka le he le aban na char ken hete question number 4 chun bible in mithi hi ipito ate ka em el pakai asun tin sen igol paul lazarus ai motai Lazarus chu athi ahitai atien he Zohan bung som na chang som na som len chon vele hen itlai Jesus Christa hin thi hi emil mil to te ka namu de he ven he ale aban sim ken tin Matthew bung som ni lesi chang som nga lan ni chun chule than hu ho ki hongin ai mu mi thieng ho long tam ta kai thovin omen he tikin he cha chun sam bung som na thum chang thum lang cha ve kenai le David in vo pakai ka pathin gel to in nei don bonin kamit teni ha sa jingin azole ke zaming ting thimi kasin pai thei a hi tin he ha chu bible in mithi hi mun mil to te ka hi te hi he David abana kanomen he ale question number 5 on the look kin hotin michon pho hi athi pha le van gama chi pai jing ham bible na don ma sauti Jesus Christ ji bidinga hum ki dikham pakai sun tin na sayin jahan bung som lali chang kana pa chang thum chun eve na hele keima hum kin in ting kahinga dinga ka hum ki pui din hi ve na ho za ka se hi mi zo se za ka se hi ten he ma bung som na thum chang som nan la si ya na mo de hi he as pakai sun keima hum kin in ting chule kahinga dinga ka hum pui din hi ve na ho za ka se mi zo se za se ka hi ten he hi a chu tu ni chan ge hen koi macha van kopi chia am nai bon he ajem itile Jesus Christan i bon che ke wa pui ki de ti chu e het divin avela kanomen he example hoi ta na vela hen so pi leng david chu ama chu pathin ta sana so se ding he ti ke mon he bible chun ai ama he to ai he van gama chi hitam in the Bible in tin sayin sol sapte bungni chang som ni lako som thum lali cheve na hele so pite ho David ama chu athin aki vuizin sule David chu vana kalpoi ti mu de heven he ya chu David jeng jong tu ni chan ge hin van kama akal nai pon he ya ji bon chake wa Jesus Christa hum ni khole van ko pi chi be de ti cha in so min lo divin ka den he la question number 6 na cha ana lo kente mi chon se ho athi phal le god mun me dila chi pai je muham aji pai ko wen he zegan til bible in tin sai he bible in tin don bonin second peter bungni chang ko chen tin sai pakai chun pathin nai sa ho chu thena ko na hu do ji a hen chon phal ho thupi ki tan ni ka si adinga talent ma sa ko ji a he tin he azule to he chon phal ho thupi ki tan hitam akitan nai bon he hi a chu thupi ki tan masala wa koi mazan go namu lo ding hi a chu mi chon se ho koi macha to hin damun me dil chi nai bon hi ti chu isu mi lo divin ka den he question number 7 na ve ke hote mi him chu thi te le hoya om ji ta bible in tin sayin job bung som ni kha chang som thum lani achun ama chu athan khu lama akiput ting le mi hon athan nga jiven he tin he ale john bunga chang som ni le som ni le ko achun
hi chia chu than khuwa ho zo sen o za ding chu le hung do ding hi ve aten he azu le mi thi to hoyam hitam than khuwa ve ti chu su mi lo de he ben he thokip nga a than khuwa ki chol do hi ve ti chu ibon cha ke va in the su mi lo de ben kan no men he ala question number 8 na chun an char ken hetin mi thi hon ko he the na ahi lo le lunggel the na ani na lai di vem Bible entin sayin izingen til a hin chun a thi diu ki he vin mithin wang I macha a boy ki pa man zong ani be ta po ve chi zong le ama ho chu koi man a het pha lo he ta ven he ama hon mi alung sen naw hen mi a hot naw hile a thang sen naw ge ya amang tha so he tai nipi noya thil ki bol la hin ama hon chan him ani ta po ve Ecclesiastes bungko chang na chango ma chu Solomon miching pen pa in asay na muni heaven he na chu to he mithi ho hit ko het the na ai lo le lunggel the na anei nai po ve ti chu me lo di heaven en he ala Bible sang sang na ke le hen achate atute ama o ma za bol din hung vin ama la a he phapon ko hello ben on tai ama ho sami na mai zum the zengin ama het phain anei te pon he ten he job bung som na ni chang som ni la kana na mu di heaven he aban simkilen ipi zong le na ko tenin na to ding atham kha chan chu na tha sunin tong jing na je chu nangin na zot na ding noimi ga ma chun na to ding zong abetan lunggel na zong ompon het na la chi na zong om tapoi thuhil pa bung ko chang som chun ke mon he aban simkilen mihim cha chu hai samting le lesin na kile lesin so jin hichini ma hile thilgon abon chan abei so ji tai ten he so labu zakhat som li le gup chang thuma pa chang li ajna mu de he ben he here chu mi him khat cho thi ti nga hele lungyal na zo nei ta po en chu la het na chi na nei ta po ye de chu mi lo de he ben he example Lazarus chu pakai yesu na tho do chun john bung som na khat chang som li le thum som li le ajna mu de he ben pakai yesu christian Lazarus a tho chun vol Lazarus hung to en ati achun Lazarus a hung do che he ben hi cha chu Lazarus chun EPS yang tiada, macam jang kat cahung do jumlan, kuah ko na hung do jani macam saya pun hiti cemu di ini. EPS macam saya dah mesti ahil le, azizu mithin macam hempoi atin he. Aile, question number 9, analui kena hitim. Adam nalai ho banga mithihon zong pakai aba choi thi nalai di vem. Bible hintin say, mithin pakai aba choi zipon. Athimil sa husalovin zong aba choi ji poi labu zakat la som na chang som singa jna mu de heaven he chule bungup chang na jantin sekenin aje chu kithile nangma gel do na zong pontin noimi gama chu ko nangma na ba choi ding ham aten he mi him khat chu thi ti ngai hele san kho zonin hiji san ko man chun pathin ba choi na um ta poi ten he aile aban char ko Isaiah bung som thum lage chang som lage na chun tin sein aje chu noimi gamin la nangma thangwa thei pontin thinan jong nangma na ba choi the lo ding hi ten he he chu tuni la hendu tunia hendu chu ka de chu tham ti hele mi him kha cho thi ti nga hele pakai aba choi the ta poi ti choi isu mi lo di bin ka de ken he question number som na lu ke hete mithi ho hi athi zo ti ngule ain uwa hung kile ki the zawa mi ahum ki ho pi the ahi lo le ahet ki the uham Bible tin sayin job bung se ki chang ko achun mei thang ke tol to la be so banga noi mi gama than khuwa kum su pa jong hung kal do ki lo ding he than khuwa kum su pa jong kal do ki lo de hi ama chu ain lama jong hung kile ki lo hil ding achen na injing in jong het kha ki lo ding hi ta tin hi job bung se ki chang so ma jna mo de aba na sim ki le ke man ka sayin kahin ni khu dong lai ta hi da tha ke ding kum khwa om na lai chang se noimi gam sum kel ko zo na dinga gon sai ki ko hi tai o pakai chu mi hin gam sunga kamu lo din hi tai wa noya chen te la mi mai jong kamu ki lo ding hi tai Isaiah bung som tham lage chang som khanas na mu de hi ben he here chu mi him khat cho thi te nga hi le ama chu
than kwa ko na zum kal do kit loading chule achen na in lama long sum kile kit loading hetai ten hin mi thi in mi athem thein ai lo akho pi thein la kiti hi zo hit ya chi mi ba cho thi ti ngai le koi ma cha hen lama zo hum kile po in mi jo hum them thei ta poi ti chu ita san kon te di min ka de he aje chu bible en sein he ale ban na char kan hiten question number som la kha chan lut ki le hen mi thi hon mi ahum ki ho pi the a hlet thei ta lo wa hi le a hing na lai e ho chang se e hum lian ji wa chu ipi ba hi ta bible en tin sein thu phun bung som la gup chang som la li a chun hi te ho chu thi la ho la ga he vin mel chi na ki dang dang bet sa hi ve atin he van til gilo vanagal ke sa na van til ho thuma ho khat hum ki del ho van til gilo ho so hi ven he he chi mi him lagaw hi po in e hum them ji wa chu i madang hi po in thi la ho lagaw hi ven ama ho sun mel chi na ki dang dang avet sa ji hi po ven he he chi thi la ho lagaw he chi te ho ko ham ti ai le van til gilo ho satan le al atil le ho he chi van til gilo ho cho hi ven he ale question number som la ni na lu ke hitin thi nung ting jong le mi him lagaw sul hi athi thei po in ta sa body se hi bo athi thei ti hi di hi na bible in tin sein hin khua chon se pas bo thi ding hi Ezekiel bung som lage chang som ni jon sein chule job bung li chang som na se gi achun thi thei mi him hi pathin ang sunga di chang mo hi na atin he English achun tin sein the soul that sin it shall die shall mortal man be Moses than God atin he e ho hi itagaw he athi thei ti chu su mul lo de hi e chu job bung li chang som na se gi achun sein e ho hi mortal man thi thei mi him hi ve te jo sei do ken hi hi a chu mi him kha chu thi te nga hi le athagaw a hin na lai ki ti hi thuil di lo hin he hi chi bible thuil to ki to pon hi ai le thi lo na ne chu koi bo ham ti ai le Jesus Christa pakai ma bo hi ti chu first Timothy bung gup chang som na ki mon hi leng ho leng pakai ho pakai ama chang se bo chu thi lo na ya hi aten hi ya chu ama chang se bo chu thi lo na ya hi aten ya chu ho hi thi thei hi vit thi thei lo na ya chu pakai bo hin he question number som la thum 13 na jan na ge ke hiten ahi le ti phat le mi chon pha ho chu thi lo na ki piding ham bible entin sein ahi la sum kon gin nung pe na chu hai khat sunga mit phet ka lo wa I bon sa wa I khel so ke ding hi aje chu sum kon hung ging ding sule athi ho chu mon mang thei lo wa kai thowa om ding thi thei hin thi thei lo chu akibon ding hi atin hi thi thei lo nahi ti le ki pi ding hamati a hi le Jesus Christa hung ni le bo thi lo nahi inei pan bet ni hi ti chu ka sei do no man he ale question number som na li chu na ve ke le hitin ipise a satan chun mithi ho thagaw chu a hing na lai mo mo ngi tia eita san sa num ham lai Matthew bung som ni lali chang som ni lali som ni langa jana la belew hem pakai sentin sen izenam ti le Krista them ho le thim gaw them ong so do in tin melchin a lo pi ta le mu kidang hin bet sa de hi ahi thele then jom te ta zen zong a hin le thla de hi ve ven ke man ke hel ma sa dem ni ta ve ten he ya chu ni dung ni le pakai sun se ba thim gaw them le Krista lem tam ta hong so do in tin chule ama ho chun adi a then chum te ta jing a hin hlep la de ten he ipisa tu ni a satan nang le ke hi athi ho thagaw ja hin lai mo mo ngai te ai ta san sa nom ham te le nang le ke hi ai hlep la nom zal ba ai ta san sa nom he ti chu ka sei do nom he ai question number som na ge ke no hitin johan bung som kha chang som la li som la li achun Jesus Christa in mithi hi imimil to te ka in he ai le ti chan pi muding ham bible hitin sein job bung som la li chang som la ni achun hiti hin mi hem jong athin akizam jin kinung pho do kin lovin ome vanzo se abehil ka se a mi hem ki tho ki lo hel ding hin ai mul kham lo ding hi tin he ya chu
mi him khat so thi ting ta hi le van zo se bhil ka se a hi sinu hi che pa ki tholo de he ten hi asti le van zo se su ti le be ding ham lai second Peter bung thum chang som chen ten sain ama wang pakai ni kho chu gucha banga hung ding he he chin ni chu le van ho cheng se ha gin na gim lulula manghil ding hi ten he iti ting le mit hi ho thodo ding ham ti ai lai mu mil te ho thodo ding ham ti ai le Jesus Christa hung ni khole thodo pan be he ti chu in he divin ka de he la question number som na gop na ana chara kan hitin iti ting le than khua mi chon pha thi ho chu hung thodo ding ham hi chi dat mo hi on zelem ti le pha dum dunge hi cha chu than khua ho zo sen o za ding chu le hung do ding hi ve aje chu pakai chu ma ta o to van til pi pu yo win to chu le pathin sum kon gin to ki thua vana ko na hung kum la ding hi chu le Krista a thi so chang si thodo ding hi ve chu zo le e ho a hing lai mo chang se hi ama ho chang se ju to van lai zo la pakai lam to dinga me ko nga tol to ai khom ding hi chu le chu ti a choi ma ti chana pakai to im khom ding hi atini Thessalonica thot khat na bungli chang som na gup som na siga jna mu ni hi ben he ya chi ti ting le than ko mi chon tho thodo ding ham ti a hele Jesus Christa hum ni le thodo ding hi ve ti chu Bible nei se pe ben he ale question number som na sigi na ne ge ke hitin mi chon pha bangama lu ding ho chu ata saw jong bangama kal ding ham ahi lo le thagau bu se kal ding ham Bible in tin say Isaiah bung som ni le gup chang som na ko achun namithi ho chu hung hing do in tin ata saw jong thodo ding hi ten he ya chu mi him kha cho thi tin le thagau bu se thoding hi po in ata sapuma van copy kal de ti chu isu melody min ka de he ale question number som lagi na chon na bekin hitin pathin ami thing te chu itawang ta sa limle mera pi ding ham Bible in tin say izenem ti le ho van gammi te hi ve chu le chu ko na chu hu hinga ipakai ju Jesus Christa chu ahung ding kine manga azinga hi ve ama na thil bol the na a izaka ethua anun sa the hi hi sidung zu ya chu e ho ta sa manmo hi a khela ama ta sa lo pi ta lima chom sa ding hi te ni chu Philippi bungthum chang som ni la khanas na mu de ben he Jesus Christa ne ho ta sa manmo hi a khela ama ta sa lo pi ta lima chom sa ding hi ten he ala ba na be ke tin first John bungthum chang ni chen tin chen ngai te ho chule ipi hung hi ding utun aki phung do hi lai ama ahung kila teng le ho ama bang bang hi ding hi ten he ya chu e hoi tua ita sa ho hi tuin manmo ta hi jong le Jesus Christa in ama ta sa lo pi ta le ma chu e hial pi hi ti chu isu min lo divin kanomen he ale aban cha kuntin question number som na ko achon mi chon pha thokit ma sa thodo ki ding ho chu thikit the hi vem Bible in tin sain ahin tu ji khanga hoi le thia ko na thodo hoya ki se ho bang chu aki cheng ta po ve izenam til ama ho thikit thei ta lo hi ve izenam til ama ho chu van til te ta bang hi ve ke luk bung som ni chang som thum langa som thum lagu ma chan ke mon hi le ba Bible chang ve ke hitin chule amit chekwa amit thi cheng seo the ngim ding chule thi na om ta lo hil ding chule khasit na le ka na chule na thogim ta lo hi thilba so chang se chu ki tol mang so hi tai ti thu phon bung som ni la chang ye chan ke mon hi ya chu he chi thokit ma sa thodo di ho chu thikit thei ta bo ve ti chu Bible in kitchen san nei se be wen he ai le question number som ni na be ke hitin ai le tu a hi bana mi him ong umtam henge au men he simtil bu Genesis bunga chang som li chana belaw hen inok chu mu de he wen he simgre inok chu pathin to ki ha kam lo bina ki hon le jing zengin chu zo bin ama ki hol mo tai aje chu pathin ama la do tan he ten he second king bungni chang som la khana chu Eliza ro mu de he wen he hichun Eliza hi ban lai zo la chimpen pe do tan he ten he Mosi zong hen he Mosi danbu ni na bung som thum na li chang na chang gup chana vele han Mosi yo zo thin chule ama chu
khi na con atho do tai van copy om tai ti chu khoi ta ki chen sana imu di din yong kata sana je chu ma hun ko chang ye chana velo hen Jesus Christa avo ki khela chun ko ham ang kilang te ale Eliza le Mosi a hen hem na simla chun Eliza le Mosi a hinga ang kila hanan Jesus ta kyo vini ti che mu de he vini ya chu Eliza le Mosi jong he van am tai ti chu in su mi lo di ne he zia chu tua isai uthupi pen ta zo phem ti a hele mi hem kha zo thi teng ta a hele a thi teng le a thagau chun mi ahum ki ho pi thein ai lo le a hem thei la lai ti ta san di lo ai lo le bible thil to ki to lo he zin hi chi ipom lo di win Christian hiu to bilona ka de na he hi chi hi phatte ta he thiam wa a hi a hi le khetna ai lo la zo thena i ta bang hung dung zong lai hi chi khet ho ko nai hoi do thei di win ka ning san he na chu hoi ta hi chi hi e he thiam di win kanomin bible simjang hitin chule tàu đã pon thọ tại bóng hay tin và thiên thút tạ thu ghi li hỏi ta hệ thêm nên go tiền sim dư tiền cho à chạy này cái xe nó mà hiện cái bài này